ka jingyikhi yopen kala ya ka reservation policy hapo Meghalaya da poi ko kaleng sodong ka beri unyak trem kamte deliang ka JCCRP da ongko wa MK open kala ya ka reservation policy ne bha katkam man katte da no chiliang wari ka rukam thungkam thungjam hapo ka jala ne liang ki wa yakmat yong ka JCCRP hawa klam hau YouTube channel da pentip ki wada peman ki ya ka dorbar ki khon ka rijantia hanong ba juwai ha ka khande trik banai khande arjar aphawle kamte da khot ki ya waro ki wa mi jingkit khle na ka banta ka manriat yong ka ri wa ka jaj bru wo yawan ki cha ka ni ka dorbar khnang wa yo ye wo pensnyau chak sarkar ya i ikho wa i kam ki khon ka bri nyau tra ma di nadu wa gejala Meghalaya yo ko ya gejala wa pura cho ki wa ya khamat yong gani ka dorbar da ongki wa de ya kre lang yong i patba yo luti ki wa kani ka mat yo pen kala ya ka reservation policy daw man go ka wa job snyawi wo banjur ki patba wo to u chimkhia gi wo wan sagani ka dorbar ki khon gari jentia ni bha gani ka dorbar mani ga kam chi bunta wa ya perlu jimudi takam gini ki por wa ka sarkar da pediang go wa review ya kini ka reservation policy haden san house nam san committee ni kisnam ka gani man go ka kubu kamu boro chikatu dapat senyawi cekipat ba dapat senyawi wato kini ka reservation policy no chiliang go hado kata ya iki kasih jantia karwa kamta kini to ka kubu ba ya ikham tam kam ki khon ka jantia wa wan bi kini ka dorbar wa ya kita ka jimut wa kam ki kita kijing pengkela wa isnya angka mi pha cha sarkar ta ka war ni tela snya wi kublai ya ka kabinet yang kini ka sarkar hedging itu wa kijing pas ya ka resolution kama hii na kedian ka JCCRP da joklami hakini program jingi yang ini itu wa ka wi ka point ka ama po kini ka reservation policy ka to wala da ugaruhi ada po Meghalaya bombi upendap dia kata ke 10% wai ko kala ke garo ki wana bar step ta isna kumeni ko ka sarkari langwa ka kabinet meeting dia ka da tundo namba ya gani ka an na pura kamtam ki nong side an ki riurang ba kita ki senior citizen bo wan pi gani ka dorbar kenang wa kanu ka kata ka jingmut wi da pha cha ka sarkar umani go ka jingtmu ne ka jingangnot yang ki khon kri janji ai bro ko wi hadin ga jingi ki ga obon gi liam ne benta wo do wa on kalai ga reservation policy ini liam ga jaikya coordination committee for reservation policy depan mani gi jingi ki nadu ini badap kam ya clear ta chwai ba amaram ta jingi to opan gi jingi support ni pai ba open kalai reservation policy perman outdated ba nadu ki report hadin gi jingi ki wojora ko khasi jaikya chami to wa liam ga sarkar da kubur ga dane o review open kalai reservation policy deliang ka sarkar ular ro thungi ka expert committee tajing ito open kalai ga reservation policy sibon gijing dawa deliang ka committee da dawa ka sarkar tajing ito reservation policy ta chimbyang ni benta gijing ki yang committee to okut ga do kam turani ta ineliang i khat so trek tugas ngi nongkong dan yang komiti di chong yang gijing elang uperkat gijing itu gani ga benta de chim gawilon ni garai wa khud na e ya dorbar ki khon gari jantia wa neliang komiti do kon mane khande trik september ar jana hore anong ba jowai ika thau do kon ti wani hade gijing itu gani ga benta kerpat jore naduk di senior citizen di riurang ba go emapo prilom jantia waro bi naduk ki lecturer ki noi kai naduk ki noi sai ai naduk ki khana school ki wituan gi buru benta hajing to odo wa reservation policy man ga yap ki im yang wipu bi benta hajing to yang i pai ba dan nete daw ka committee chwa ulai ro nani chwa jam ki wituan benta wo i jimut ga sarkar hajing to open kalai ga reservation policy chimi ni ga kabuk share wo khut i pai ba wo i wan gi chikani ga dorbar wo i jimut lami kena wong jimut ko liang ni pai ba wi jimut lan dua komiti atau man do jimut wa ra sarkar